Za denotna mladosta kočeni povtorno podsjeti za Titu i Jugoslavija, a jugoslovenski od dekori štafetata na mladosta go svratejavnima nijeto ni skočanskite ulici. Na ovaj način, makar i simbolično, tije se vratija vo jedno drugo vreme, so po inakvi vrednostni sistemi i državni dostignuvanja. Tije najznačajniji i čovečki i moralni vrednosti toga i beja osnovana državata. Vo ta država postoješe pravo, vo ta država postoješe policije, vo ta država postoješe sudstvo, vo ta država postoješe vojska. Pa vidite, a Evropskата unija kopira zakoni na diktatora, pod navodnici Tito. Zašto je to taka? Zato što to беше svetski lider, ne samo jugoslovenski. Za onije koji go živele to vreme, takov sistem posakuvati za svojite pokolenija. Ja sam 76 godini čovjek. Polarna i polubova država od Jugoslavija nije imala u svetu. Što znači da imate crven pasoš u džepu i so nego da šetate kade sakate. Имаше държави, кои што на американците тражија визи, на нас не ни тражија. И ја имам една единствена желба, а таа желба е мојот внук, кој се вика Марко, да живее во таква држава, во каква е живеал неговиот дедо Тречо. 25. maj denotna mladosta beše den so posebno značenje vo nekogašna SFRJ. Idejata za ovoj nastan se rodila vo Kragujevac vo 1945. godina. Mladinskata štafeta koja minuvaše niz celata zemlje je osmislio odelenijeto za sport i fiskultura, a voneja trča najuspešnite mladinci. Ta beše simbol na jedinstvo to među nekogaš bratskite narodi i način mladite luge da se povrazat među sebe i da se počituvat. Po smrtta na Titovo 1980. godina, štafetata na mladosta prodolži da se predava od raka na raka među milioni luge, sve do 1987. godina.